Saat do baritam tu si pareokti Nam dapat ngolu ho amang dinadao Alay dani yaman rikot diyaw Harorong ido manubati lumuko Jadi dakkolan maredde boy marsolo. Duar meme. Makatay boy marsolo. Baju marsolo juga. Marsolo juga makatay juga. Marsolo juga. Oke. Paano jo? Imana jo intro na tong baru marsolo. Intro na do imana. Oh marsolo na. Oke, marsolo juga makatay. Alay. Solokon, nanek kubas di Solokon. Ini itu sebenarnya. Oke. Bagi. Orang melagu nih, Pak, bersih juta. Dulu si Pak Marcel. Oh, Marcel ya teh. Pinjol. Sadok ngiri itu tuh. Orang mana non ke perjalanan. Alay. Dung sukses anak non di perjalanan. Asli dotong dak yang mulia tuh. Jadi omak no pengen sahib itu. Saya terpai memang. Saya terempai. Kami dak kemang surat mo se. Oh, dak ya tuh. Oh. Dangarung berita. Jadi artinya rumah ini di tuh non. Dangar tami dia una perlu. Aing go baritam sahat dutu si pareok kunong sukses so nong mamurah di pengarto. Ngeri itu teh. Alay. Udah ngapala. Oh berjago menutup mataku. Nama saya. Molo mga maksudnya Nama saya mungkin makna. Molo kami sumuloy mana unang sampai Tetangga. berjodoh mana. Jolo mana asik. Lung dutok soalnya. Memang ngiri do deh. Legun. Atum sa motor biscip tahu. Alay. Olo, nasusad ora dakya mula na sodong gora mobil tu. Apalagi tu daerah Ay, sukses na. Sungai Buluru, Kisaran. Kisaran. Oh lo, dangan mobil tu Bino guys. itu, Jadi Kisaran. Unang macam-macam adong di RBT itu sih. Kisaran berarti. Adong di RBT. Kisaran, siyan puluh kita masuk katanya. Oh, Begitu. Dia mau anak-anak natang memang aneh kan di perjalanan. Hidup. dang nala sodong Nama terasa teh. Hidup. Materasa lang. Jadi asa tatu silagot tende. Bahasa dia honot. Bede Tadi hono aja, tong semata persen. kebetulan Oh, waktu Maren. Itu kita sonare. Marende rotto. Paru hubo to dele ba. Gak beda aja perhati. Gabi versi bakat. Oke. Marende Pak. Saya bisa nama kata Pula hadape maksud tu ngahubo to lago na lay dang pula najulu dak pula Harus terasa kok. Asa terasa teh. Oke. Nunggu coba bah, solo na bah. Anggota keleng ha persija di luar. Imana makatay solo, marende be solo jo. Pangawali. Gadis go anakku si pada marsalia waman bersiap bagi au patukon si kolami anggiat sahat totu pinar sitami tukis doi sure nau ngadomi nau jui udah terlalapo dinadaon autodiku tingon madulo awamang saat baritam tu si pareokti Nang dapat ngolu ho amang dinadao Alay dani amang rikot diyaw Harorong ido manubati lumuko Lampo
sa Ama para sa hitok-hitok diku na tinarugang mga namaan di bodoh maki dalam sudut taman mata dia Riki mate somate na mainang mo dilagay na buru ka atik dia ngoluki tumro maho ama unang apalah ho berjabuan menutup mataku unang apalah ho berjabuan menutup Puro aman. Unang gawin sa mana asik. Ngeri ba? Ngeri lah bu. ulang terlalapot di nadang otot diku timot madulo awamang sahado baritam tu si pareokti nam dapot ngoluho amang di nadao alay dani aman rikot piyaw harorong ido mangubati lumuko nung nalampo sa Ama para sa hitok-hitok diku na tinarugang mga namaan di bodoh maki nung nalang sudut taman mata dia Riki mate somate na mainang mo dilagay na buru ka atik dia ngoluki tumro maho ama unang apalah ho berjabuan menutup mataku unang apalah ho berjabuan menutup mataku Ani memang ngiri meti. Ah, ngiri ba? Ani dua sisir aja tuh baru haratongan. Dulu mau saya kepikiran. Katar basi tahu. Alay ima parangulo noon. Alay burju-burju at kako barbalak na diurus na to. Jadi Ang gurang roham ba bawhamay. maksud tuh anak ngay berubah lah nih ke hadong ini ya teh. Gawe lupa. Ano adik na marahalit do mana tu. Kita. RBT pengaruh RBT. RBT baru di RBT di.